wait nkukobere. Ndina ko bantu banange misindo na. Miria. Sina nkinet. Tiama wansi. Tiama awo. Chi. Miria mwana ye. Ateze nkwidika chocha mukuti ugaba masu. Otagwayo. Miria. Chi. Chenjo kukoba Miria. Nkobera. Balandela paka kuitano nkukobere. Ndala. Ibiri. Isatu. Ina. Isatu. Linda kota malayo. Miria mwana ye. Wanje? Hey. Ori mchi. Miria. Mbaida. Nanya ine mtukamchalo. Mwana iwe. Motoka iliya motoka ndina na bikado. Iliya motoka yo muntu yebuti. Motoka iliya ine motoka bafa mutane yaji kitunu. Mutane ya musobya. Todi musobya ine motoka olwafa nabana bagitunu. Twasiga ngatiyo. Mubatabani bayisabiriye. Wazirali na motoka. Nicho? Ewa ifeka wazirali na motoka. Wazira. Miria navuze motoka. Miria naguze motoka. Mwini bya shevinga ku motoka. Nake masheva wange. Nake masheva. Naja nagule motoka. Ndiye kubona. Ulichibona? Ndiye kubona ogeme musawo. Nensawo yote. Naingira. Wa, mwiduka lindo. Kubogi. Bogi mwe batunde motoka. Tido. Oba nawo. Miria nage masheva wange. Ndiye kubona oli kulamiza motoka. Nage masheva. Namubawe. Waguze motoka. Okali kunda kulizaku. Zeka dinda. Hey. Naguze Viki. Wala kanokebe waka Viki. Oba ka Viki nako kenaguze. Ate motoka ndiko kwa beji. Miria naguze. Bwa beji. Nenda ntebere mboli Kapanga ngoge tuboli fa. Na baninya. Nenda ntebere mboli kapanga we. Ai bana, ngababula itonyo. Omuze kwa motoka nganze kayivuga. Ate ona nalese mikisa. Miria singati niwe. Tiwandi kusema tokiyo. Nalisoboire okufuna ekiroto ngani mukugula motoka. Miria singati niwe nalisoboire okufuna ekiroto ngangule motoka. Bya kiroto. Ndusana tukaguze motoka. Miria. Zondi ojja kundu hamu mutima. Miria. Ntize ndikukobera. Miria naguze motoka. Ngandi mu kiroto ngantende weekend. Aye ngandi mukuni n'omuliro bwentola ku bwenina bwentola ku bwen. Ate nenze yalese ebiroto ebyo. Miria singati niwe. Miria toba kuida. Nizalese ebiroto ebyo. Miria toba kuida. Wandiro sote otu. Era tatoyigulwa n'abana bole bano ayo kasitota nikolote motoka. Otegere. Olemba ojja kuba bulungi. Yote ojja kuba ndiye kalina. Iya. Miria njaka Kasitolote motoka. Bwekikoba kasitolote motoka ojja kuba ndiye kalina obe naga sente kaganji gati. Ngoza nawo gati. Era butiwe ebyo. Nkobera Miria. Ebyo biwaire. Buto zana kindi kyobana. Biwaire. Government ndi bana cheri. Neri bana cheri kwa government. Era butiwe udinga ojja kwengana kukola bagundi. Ba parliament. Choko Museveni ajja kumusoma kwa list yeba regular. Nga ababa lese gundi obuyambya. Bweno ojja kuba. Akube ati Mama Brighton. Mitwala abiri nena n'ekitundu. Bakuba ulira bajasoma balese. Mama Brighton. Mitwala abiri nena n'ekitundu. Abantu olosabya ulire no. Tawo ni Miria. Miria. Kaka gabina. Nakaide kamba. Wakaida kama wakaida ida musobe natagani ba Miria yeno bona yakaida yate kwadi kana mu wiranga ndi video camera ayo idingo lija kule moto so kondake mwabojo hivi kansoke mflage wedi jokuida ya motoka yi yawo ndi kubona eriawo origi na igulawo ndi kubona kuna bala ojja jono na polisi be bula pola gula pola oda okay jakuba otya yime olota ime wano haza ndi wano tulija iganda nata mwitiso mpola ojja kunne motoka yime tampola okay kanchi anti ujavuma ni wajovuma kanchi wasaka wasikizamu bona mafuta galema kujja
osooka ogirimbe erowooze banayimba balina okutegeera nti waguze eki emmotoka kanki ati banayimba basituke bafuluma bakubona engole kubitawo bakuba n'engombe kanki iwaye tujja kuba ne olosimbula oli mumabira oli ku bridge empyaka oyingirire olibwidenda ndikubona oli bugembe oyingira awo banange waitambogo oli kuyingira musita oli kujja tusose musita tuli kuyingira waitambogo tuyingira bugodi ndikubona waina ayo oyo bwogigenda abana bebe kuvuga toyidi emotoka yi bona bwoginiona oyingireka baba isabiriye afuleme mwedinisa akulinda kalina kuchitegeera kali kuchitegeera tubakubira naisi tetubakubira naisi isabiriye tugwawo bugwe isabiriye ayingira mwedinisa ali kulingiza ati ajja okubonanga nani ni Emilia ni mama Brighton tuyingirewo ekibuga ife twakidooga ate inuma tutamu emigaati n'esaabuuni emigaati n'esaabuuni nibyo basika ku migaati jamu wabitamu vuluvandi watamu omunu n'esukali mwanja bwito bakweta mama tusangaza tubona nsangaza mama mutawaigana bino bitono ino mama mutawaigana perano soko iramoide ndefu mwana mutwa dina mbona ontono ni mama jeka mbonani Miria obatibona oli kubona Miria owabana bana isabira idobona Miria nabula kombi Miria emotoka yani Miria ana dena mama bani abagena ate mama tuwaba wayega mama ayo kinga wetumala rot tukule emotoka kwesimba ndikuona byo kuva wano bona awasinga okunoona ntuli kuida twingirewo ate janga tuwera kuva mutabani wange John Black ndimba ali mu motoka enuma tumwigulira nekaidre bwe bamubona bati batandika okutaako enembadde batakulwembaki John Black bwa mama bulamu n'olusoka kuba mama alina olwembo olujaka lweyayimbye nga kwa ti mema tujja n'omwana wayi ate tujja naye ate tujja kubisibya tufuuke bapi Miria niwe wesimbawo ebintu by'oluzungu iwe niwe anze so bema oluzungu eby'oluzungu anti nenda ku nda totya toidi walemba oyina okundeta kokato tinga ndi kwa campaign idawano tugezemo tuligezamo ninze nja kwesimbawo lwale nene tuli mukisa weka bugodi olija kondeta wale bagundi kadaga onali kadaga alipo chabazinga ni president ko lwale nene doctor speciosa twesibana baswengeze bona banasoga abamani abo John Black bazali bona zuwena ko bajambe kai tufena batali basoga ko funa fuga berere ndeta buti abe tinza jokweta tukobe mama naye abantu bokukyalo mama nabaso kubayita ayikuja kubebaza balo kumpagida ati mama bigona ay mama ajja kweswa kweta iwe ayina swa kweta iwe kale zeni mukole okay yatandika basoga banange mbala mwesa ino kyabazinga afumbuwe ise bantu ekisegese ekitaliibwa nsolo olunaku olwaleero olunaku lw'amaani era nga ndikwenda banange mwena abali eyo
mutegeere nti famire ya Isa abiriye muvaamu abantu nga basadda bene emiti mivule tulina abasadda bangi abaviire mu famire eno. John Black tumubona mwana ali Kampala yena byalikola byamaani ino. Azali ali South Africa awo yena byalikola byamaani ino. Era nga twongera obategeeza nti bannange mwena ye muli, twongera obategeeza nti mutawa mu maani basoga bannaife tulijja Kampala tuli mufunza kitundu ku kitundu. Aye nga ensonga donna amutegera bulungi. Tulina mutabani wa Isaac Kibedi Kaleera yena ali Kampala yena byalikola tuli mbona. Alex Muhanji we balina okunakulera mwana waife. Mpeera ano n'ekindi banange okuzaala omwana kukirabo kuva wa Katonda. Zena mukama nawulira nga enda eri kunuma nakuba nti omwana alijja ovaamu ono alijja batya. Munange okubona tujja mu irwaliro dali saawa 12 na saawa 12 n'ekitundu. Bwe twatuuka mu irwaliro nakuba nti omusawo yayenda okunkola operation. Namukuba pe omwana ndasindika musindike. Muna mukama yanamba omwana namusindika, omwana namuzaala. Mba nakamuzaala nti yakuba basawo bakuba nti omwana amuzaira yenga amuga otusemukulu. Ife mchikete ife abana nabo munange manakamuzaala Isabire bwe yajja mu irwaliro. Isabire yankoba ati be omwana leka tumutuma ni Dani twamutumba ndani mpano Dani oyo neyazaala muwala waife ono Miriya abaye mwidukulu mulungi era n'omukuba idukulu abayidira ko obuliro obutegeeza nti ajja kuba mukyala wa maani. Miriya alire Kampala akoze ebintu bingi Kamala yajje Kampala yasoma degree mu administration of housemates yajimala yajiboko mu mutwe yakola human catering yona yatwala diploma yajimala bulungi nnyo ya omukolo gwali gwa maani ino banange. Bweyavaawo Miliyoni gemubona yaja yasoma police management in administration yona yabimala bulungi ino. Alina degree mu eri degree bagita batya degree esembayo alina degree mu mopping and cleaning development studies yagikola bulungi neyo yona yagivaayo nga mukogo irala. Miriya banange DJ nga Miriya ali kwida ndikwenda otuwe yakemba Miriya kajja okwidira ku mama kali ba DJ mama Brighton asoka ndete mwe mama Brighton mama amaze kunona mama Brighton ni wobo ndikoni gogo baba naye Kampala. Banange basoga banange bakulu banange ba mama ba baba ba dada abakyala abakulu b'okukyalo mwena twamwisa ino nze banita mama Brighton ayenga mpangalira Kampala eyo ne Miliyoni. Miriya yaida nga muto Miriya yaida mukyala awo yaida mu Kampala eyo yansanga twakola wawusigalo fena era Miliyoni atyo yeyongerayo yajwa okusoma wa usigalo okwongera okumuguka. Era Miriya ina degree mu cleaning ewaka na buli kimu ekyo. Miriya akuguka ino mu bintu ebyo era nga nayo Miriya muna idobe ku nebyokuba abataka ayenga kyembeera ze banange Miriya muwa kalulu Miriya abeewo Miriya alikwenda wa MP Iganga North. Miriya nziza oyo nani ali kwogera Miriya ali kwa mama Brighton neyanza Brighton kwa eno wala kitu kyabazimba zoka ondese basoka muno batiri kye bitegeeza niwe nkuwereza obitegeeza abantu beiganga banange wamuziti yatuwa sente namukono wamusibe bananga abana ba wambuzi muve mu ntebe abana ba wambuzi muve mu ntebe mama Kadaga jamaiso we bali kwita mama Kadaga Zuwena John Black Zari chazenga ife President 7 wana abali because joko zwa winyola mwe bali kwita before I can't make start the problem otandi solution people, I tell you, problem is there. So we can uproot the problem. Now, elections, they are polling station, Mamiria, MOP. Iganga municipality. Oidira kukadichi. Kadi. Now, from today, Mount Brighton, they are, which is
money nasoma ebintu bingi iwe ngo ina vocation Yeah. edo vocation wadegera wa edo oluzungu mamanze ina vocation mamanze ina vocation awoninga ntabwike bakuba people I have very many people California Kawempe awulimbaga mbezi ekiro kuliyo ina emikwano juu Kawempe Mutungo Bugolobi ati omwana agent lokuliya mpyawo natete idea tokobote bato abantu ate milia wife milia juu ngo milia juu tubisema isano olaba bata hapo nyama na already body welcome rest in peace mr tujo kuwangu karibu aomba ambazi milia kwa hiyo mfano aomba Africa speaker kadaka sitakola ati era nze nkwayi tegera tuve Kampala tuva muno tujja mu kyalo kwesimbawo soke tuve mbiro tujje tuoze engoye yebo kobi Celebrity track.